Il-kap nazzjonalista Adrian Delia tenna li ma jridx jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu. Wara l-ikbar telf elettorali ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali, Adrian Delia qal li ma jridx jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu. Kien l-eks Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi li qal li Delia għandu jieħu tmexxija għal test. Iżda Delia ma jridx jaf u fuq Timestock ikkonferma li hemm sezzjoni fil-partit li ma trix taċċetta l-pożizzjoni tiegħu fit-tmexxija tal-partit. A section not only of the party but maybe also of the electorate who were reluctant to accept my position in the party. By actually going for a vote of confidence today, what do you gain? Adrian Delia reġa' ħareġ jattakka lid-deputati tal-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil, fosthom Simon Busuttil innifsu, Jason Azzopardi, Carol Aquilina, Chris Sajt, Beppe Fenakadami, Therese Komodina Kokija u Claudette Buttigieg. Banoloġija ma' tim tal-futbol, Delia qal li mhux kuntent bid-deputati li sab meta laħaq kap u ma jistax jaħdem magħhom. To use the analogy of football, a coach needs to actually first choose the players that he wants to be with, and that would be his team. And it is very difficult for any coach in football, and we all know that, to be able to work with a team that he found there already. U għakompla jattakka l-fazzjoni ta' Busuttil u għalli huwa frustrat b'dawn id-deputati. How do you feel about the fact that some of your MPs, they're not mentioning you by name, this is something... I feel very frustrated, Herman. I feel very frustrated because... Fl-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju, Adrian Delia wassal il-Partit Nazzjonalista għall-ikbar telfiet elettorali. U dim dawn ir-riżultati, il-messaġġ ta' Delia lin-nazzjonalisti kien li issa żmien il-Partit Laburista li jirbaħ. That Labour is winning, not that the PN is losing, that it's the time of Labour. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.